Ovo je sremuš, divlji beli luk ili medveđi luk, na latinskom Allium ursanium. Jedna je od 4 planetarne biljke koja je 1996. godine proglašena biljkom godine u Evropi. Srbija, kao što vidite, obiluje sremušem. Mi smo danas izašli ovde da beremo sremuš od kog ćemo napraviti biljne kapi, jedinstveni proizvod u svetu po posebnoj tehnologiji. Želeo bih svima koji beru sremuš da ukažem na činjenice koje možda nisu znali. Glavni sastojak sremuša je alin, koji se uz pomoć fermenta alineaza pretvara u alicin, jedno od najsnažnijih antimikrobnih elemenata u prirodi. Međutim, onog trenutka kada se list sremuša ubere, alin počinje da se gubi. U dodiru sa vazduhom oksidiše i počinje da se razgrađuje. Time se gubi lekovitost veoma brzo, skoro 2% na sat. To znači da za dan sremuš izgubi polovinu svoje lekovitosti, a za 48 sati lekovito svojstvo alina nestaje u potpunosti. Dakle, kad god možete, idite u čistu, nezagađenu prirodu, pojedite 10 do 15 listova i činite to sve dok ne procveta. To je najbolje što možete učiniti za svoj organizam. Svaki drugi oblik prerade koji uključuje termičku obradu, sušenje ili zamrzavanje neće sačuvati alin i neće doprineti vašem zdravlju. Za one koji možda ne znaju, sremuš izuzetno snižava visok krvni pritisak, trigliceride i holesterol. Normalizuje krvotok, čisti creva i želudac. Jedan 10.000 grama alicina ima snagu 20 mg penicilina. Alicin je inače najjače prirodno antimikrobno sredstvo. Na njega nisu rezistentne ni mnoge bakterije, kao što je recimo multirezistentni Staphylococcus aureus, koji je rezistentan na najjače antibiotike. Kada sremuša više nema u prirodi, a ima ga samo 20 dana u godini, jedino što preostaje da učinite je da imate spremne naše biljne kapi sremuša koje proizvodimo po specifičnoj tehnologiji kako bi zadržali aktivne principe same biljke. Kao što vidite, organizujemo se odmah na planini, došli smo džipovima na teško pristupačne predele Kučajskih planina, gde odmah počinje proces proizvodnje. Sveži list sremuša odmah po ubiranju stavlja se u specijalne prohromske posude gde se stabilizuje alin pomoću alkoholnih para. U roku od par sati sremuš se prebacuje u specijalne prohromske rezervoare koji se nalaze kod nas u pogonu i na taj način trajno stabilizuju aktivne supstance i time se čuva lekovitost do upotrebe biljnih kapi. Kada počnete da koristite naš proizvod, on čisti krvne sudove, samo mu je potrebno neko vreme da bi to uradio. Najbolje je koristiti ga stalno, kao preventivu, ali je neophodno najmanje 2 meseca piti naše biljne kapi sremuša. Svaka biljka deluje sporije, ali bez posledica i na prirodan način. Alinu je potrebno 10 dana da postigne kritičnu koncentraciju u ljudskoj krvi. Tada krene kroz krvne sudove kao razređivač, čisteći nataložene masnoće na koje naiđe. Vremenom sremuš je sposoban da u potpunosti očisti krvne sudove, ali i želudac i creva. Ipak, ne treba preterivati sa svežim sremušem. Ne mogu na ovaj način da vam prenesem miris i ukus, ali je on baš ljut i 15 do 20 listova dnevno je sasvim dovoljno. Previše sremuša može dovesti do dijareje usled naglog čišćenja organizma. Ljudima sa niskim krvnim pritiskom dodatno može da obori pritisak, ali je to privremeno i nakon nekog vremena pritisak se stabilizuje.
mene je sremuš veliko otkriće i Božji dar za Srbiju koja obiluje njime, ali treba biti obazriv. Nemojte ga jesti ako priroda nije čista, ako je u blizini bilo bombardovanja, ako ima puteva, fabrika, zagađivača, jer ćete sa njim uneti i teške metale iz zemlje na kojoj raste. Štete je što ljudi ne znaju dovoljno o ovoj biljci, pa je suše, prerađuju, kuvaju ili zamrzavaju, nadajući se da time čuvaju i lekovitost. Isto tako, sremuš sa pijaca ima malo ili nimalo sačuvanog alina. On će zadržati aromu, ukus, dobar je kao začin, ima nešto vitamina C, sumpornih jedinjenja i adenozina, ali ne i alina koji je glavni lekoviti sastojak sremuša. I ne zaboravite, sremuš je 20 puta lekovitiji od običnog belog luka, ne iritira želudac i posle konzumacije biljnih kapi ne osjeća se karakterističan miris. Zato sa našim biljnim kapima sremuša možete uživati u svim aspektima, mirisu, ukusu i lekovitosti, i to uvek i na svakome mestu.